njye nkwinginge we igiye koga ngo hendahende ishenge igiye koga ngo ushyire igorora we maze wigire hino mwitungire we wacu urabatashye. Okay, so turagarutse agiye kurangiza kutubwira ukuntu byagenze amaze kuja muri ER bamubwira uko babonye ikindi kibazo ukuntu yabigenjeje ukuntu yumvishije after that. Okay, ubwo rero tibampaye ibisubizo bambwiye gusa ko babonye ikibyimba ntibambwiye nimba ari ikibyimba cyobyara kanseri cyangwa ari ikindi kibyimba gusa barambwiye ngo ntibampe ibisubizo ngo barabyohereza ku muganga wanje wa famiye niwe uzabimbwira. Nuko niko babigenje. Ngeze imuhira umuganga wanje wa famiye arampamagara arambwira ati sorry bya bindi wavugaga byabaye byo. Nuko rero arambwira ko mfite kanseri mu ibere ry'ibumoso. Arambwira ati rero ndashaka ko ugenda kuri Bana Cancer Society ugatangira ama treatment hakiri bugufi. Tukiri aho ngaho nashaka kubwira abantu kuba abavugizi babo bonyine, self advocate. In addition to screening, abantu bonyine bakwiriye kuba abavugizi babo bonyine. Hejuru yo kwisuzumisha dukwiriye kuba abavugizi bacu twenyine n'abavugizi ba bagenzi bacu. Kuko abaganga icyambere nka muri kiriya gihe nje narwariyemo hari muri covid, abaganga bari bafite shortage, bari bakeya, abarwayi ari benshi cyane. Ikindi abaganga ni abantu, ikindi kiruta ibindi nta muntu uzi umubiri wanje nkanje. Igihe cyose wumva ikintu kitagenda, in fact kitaranagenda, dukwiriye kwisuzumisha buri gihe. Bizaba imbabaza ukuntu tugira insurance y'amazu, tukagira insurance y'amamodoka, ubu nyine noneho dusigaye tugira na life insurance y'igihe umuntu azapfa. Igihe nzapfa ntazabonaho, inzu yosha nkagura iyindi, imodoka yogonga nkagura iyindi nimba atanafite insurance, wenda mfite liability kunyemerera kuja mu muhanda. Ariko tukibagirwa ikintu gikomeye kurusha ibindi twebwe, ugasanga umuntu aravuze ngo singenda kwa muganga kubera ko nta insurance, ngo barankatiye access. None se bagukatiye na account kukora ntiworeba ko nimba mu kazi haba insurance ko ziba ari cheap, nizitanaba zihendutse nzigure, kuko amagara yanje umugani w'abarundi niyo ahenze kurusha inzu kurusha n'imodoka. Yari parenthèse, sorry, nashakaga kwicishaho kugira ngo ibyambayeho bitazakubaho wowe uhamutegera. Kuko naje ndi umuntu nkawe, nari nkomeye ariko nararwaye. Nta muntu w'iwacu warwaye kanseri, ntawe nzi. Ashobora kuba yarayirwaye ikanamuhitana, ariko mu bo nzi ntawe nari bwumve wo mu maraso yanje ya hafi warwaye kanseri y'amabere. Nuko rero tangira treatment, nabwo kandi yitonze cyane, mu buryo ikibyimba cyagagaraga nkireba. Kumva ngo urimo urabora ubireba ubiviva ubirimo. Ni inkuru ubu nyine turabivuga tugaseka, ariko biba bikanganye cyane, biba bikanganye. Kandi nari nzi ko hari abazirwaye bakazikira, ariko kandi nari nzi ko hari abazirwaye zikabahitana. Kandi ndabizi ko umuntu yopfa atarwaye kanseri, yopfa atanarwaye, ariko kandi hari ibyo dushobora kwirinda. Nubwo tugira imyizerere cyangwa twakumva ko umuntu apfa umunsi we wageze, ariko no guteseka ntibyoroshe. Urugenzi rwaje rwabaye rurerure,
ugereranyije n'abantu barwara indwara za kanseri sinyagize igihe kirekire cyane. Tretema yanjye yafashe cyangwa kuvurwa kwafashe amezi 10, navuga umwaka. harimo chemotherapy cyangwa gushiriza kanseri ko babyita. Byari bikomeye cyane, byari bikomeye. Urarwara indwara kanseri ntibabaza iy'ibere, njyewe sinababaye, nta na rimwe nababaye, ariko icyambabaje ni imiti iyivura. Iragenda ikakwica wumva, ikakwica, ikaguhindura uruhu, ikagupfura umusatsi, amenyo akanyeganyega, inzara zigakuka, uruhu rugahinduka, ukaba nk'umuntu utandukanye n'uwo jacket wambaye. Niko nasaga, benshi mwarabibonye. Nsanzwe ndi igikara, ariko noneho cyari igikara gisanzwe, bari gushirira kubera chemotherapy. Yes. Kimo izana isesemi, izana isereri, iryana mu magufwa, ikubuza ibitotsi, navuga gute, ni byinshi. Ubuzima buba busa n'ubuhagaze. For sure. Ariko muri ibyo byose ntabwo nagize ubwoba bwo gupfa, ntabwo nagize ubwoba bwo gupfa. Numvaga ko nzakira, gusa natinyaga nko kuba ikimuga, kuko hari aho bambwiraga ngo amagufwa yawe ntakomeye, uvunitse ntiwokira. Icyo nicyo kintu natinyaga cyane, no kuba umuzigo ku bandi bantu, umutwaro. Kugira ngo umugabo wanje yaramfashaga mu bintu byose nk'umwana. Hakaba igihe iyo nagiye guterwa kimo bakambwira ngo sinyegera abantu bo mu rugo, ku mpamvu zibiri. Immune system cyangwa ubudahangarwa bw'umubiri buba buri hasi cyane, mu buryo umuntu wese akarwara afite iwe atakumva ko gufata kandi kakakwica. Ikindi, igihe nabaga kirimo kimo, sinashoboraga gukora ku muntu gutya ntambaye amaga. Imbaraga za kimo wowe utarwaye zikurwaza. Umugabo yarabigerageje umunsi umwe biramufata. Ni ukuvuga ngo baramubwiraga ngo n'intebe nyicayeho kandi nyambaye amahuzu, ninivamo yambara amaga, asipureyinge Clorox cyangwa sanitize, kugira ngo uwundi muntu azabone kwicaramo. Ubwo banshiraga muri isolation, nava muri kimo kaza nkinjira mu cyumba, kagumamo iminsi 2 n'igice. Ibyo kurya ibintu byose, icyumba nyine kirimo bathroom na byose. Ntabona abana, ndibuka abana baza bakambaza ngo mama, ngo is it safe to come closer, noneho twokwegera, twoguhobera, twogira gute. Niyo isolation yo kutabana n'umuryango, depressing. kandi noneho unarwaye. Umugabo niwe wazaga iyo nabaga nkeneye help, kandi ataraye no muri icyo cyumba, akaza akambara amaga, akamfasha ibyo nkeneye, agasubira mu cyumba ciwe. Urumva bwari ubuzima bugoye cyane. Ariko Imana yaramfashije, n'abantu baramfashije, ndabashimira cyane. Mwaransengeye, mwaransuye. Nari mfite abamento, my best friend Diane atuye Tucson, nawe yari yarayirwaye. It's funny, abantu bavuga ko dusa ku buranga. Murasa cyane. Duhuje n'amateka. Yari ahari on daily basis with me, muri spirit no mu bikorwa. N'icyo nyumvaga kitagenda nabazaga abaganga, ariko nkumva ntuje cyane ari uko ambwiye. Kambwira ko igihe kizashira, iyi sesemi izashira. Kimo igutera isesemi mu buryo ubu ngize imyaka 3 narayirangije, ariko nza nca kuri iriya building bayintereraga. Seriously, ikagaruka ubwoba, isesemi, nkumva ndi nervous. Traumatized. That's how powerful iyo medication imeze. That's crazy. Hanyuma rero kubw'amahirwe, goal yari kugira ngo bagabanye tumor cyangwa ikibyimba, hanyuma bazabage, swat bavanyeho ibere cyangwa bavanyeho amabere yombi nk'uko babikorera abantu benshi. Nibarangiza bakora icyo bita radiation cyangwa gutwika. Ariko kubw'imbabazi z'Imana, the more bagiraga kimo,
tumor cyangwa ikibyimba cyarashrinkingaga cyaragabanutse kugeza aho gishira. Wow. Kirashira Imana burundu. Operation barayikoze cyangwa surgery, gusa basatuye aho ikibyimba cyari kiri, bavanyeho tissue cyangwa uruhu ishimwe. rwari ruzengurutswe n'ikibyimba, barongera baradoda. Nk'uko mubibona ubu amabere ndayafite yombi, kandi kanseri yarashize. Wow. Thank God, no kuri. This is like inspirational story. I know turavukana, but you know, I should have asked you before. I knew what happened, but I don't know my details yose. It's God's miracle, you know. It is. It's God's miracle you're still here. Kuko tuzi abantu benshi bazigwaye kibabaho. So we're so thankful yuko uri muzima, ukiri kumwe natwe. Kandi oh my gosh, none se watubwira ni inshuro zingahe cyangwa imyaka, ni iyihe myaka umukobwa agomba kuja kwipimisha? Ni inshuro zingahe ku mwaka cyangwa imyaka ingahe, kugira ngo tumenye like abagore cyangwa abakobwa bamenye ukuntu bafata ama prevention yo kwipimisha n'ibindi? Ikizamini cya mammogram, tubaye specific kuri kanseri y'amabere, gikorwa byibuze rimwe mu mwaka ku bantu barengeje imyaka 45. Ariko ku bantu barengeje bafite imyaka 40 ni rimwe mu mwaka ku barengeje imyaka 45. Ariko bari munsi yayo ni mu myaka 5, keretse babaye bafite histoire yo kuba hari umuntu muri famiye yabo ngaho wewe. Now I have to. Yeah. Jewe icyifuzo cyanje, umuntu wese ufite amabere akwiriye kuyasuzuma, kandi ntibigarukira ku mabere yonyine. Hari ikizamini abagore bakwiriye kwipimisha cyitwa pap smear. Umuntu wese ufite imyaka 18 kuzamura akwiriye kugikorerwa byibuze rimwe mu mwaka. Pap smear? Byibuze rimwe mu mwaka. Iyo ukora pap smear nabwo abaganga bagupima amabere, kandi kanseri y'amabere ntidevelopa overnight. Urumva jewe nakoze igipimo mu 19 siba 20 ndwara 21. Ukuvuga ngo rya rimwe nasibye nibyo nyafashwemo. Ndashima Imana cyane ko ari jewe wayirwaye bwa mbere muri famiye yacu, kandi I hope kurwara kwanje kuba eye opening yanyu, kuko n'ubundi jewe narisuzumishaga mbere na nyuma yo kurwara. Ariko rero mwebwe mufite evidence yanje, nta mpamvu na zimwe ko mukuriye kuzatungurwa na kanseri y'amabere. Mubikoze neza boza bayimotoramo akiri gatoya, nuko ugakora radiation amayingane udapfutse n'umusatsi n'ingohe ukaba muzima. Ariko si kanseri y'amabere yonyine, ni kanseri y'ibintu byose. Ibipimo byose ukuriye kuja kwa muganga wawe ukamubwira mu myaka yanje ni ibihe ukuriye kwipimisha. Nimba bina costing amafaranga, emera ufate lone, aho gufata lone y'igitanda cyangwa TV cyangwa computer cyangwa imodoka nshasha, ugafata car used car, ariko ukagira amagara mazima. Yeah, that's true. So watubwiye yuko igihe bayigusanzemo wumvaga ikibyimba kiri kugenda kiba kinini, baba barakubwiye stage wari ugezemo? Stage wari ugezemo nibyo byatumye nyine wewe bagutreatinga bigahita maybe bifasha ugakira, kuko maybe stage wari ugezemo yari kiri hasi? Can you tell us about that? Oya, ndatekereza ndashidikanya ko nayimenye iri muri stage 1, ariko bayisuzumye iri muri stage 2.5, ariko batangiye treatment iri muri stage 3. Kandi bambwiye mu kwezi kw'icenda ko ari 3, ariko treatment iba mu kwezi kw'icumi gushira ku 11. Urumva yari maze no kurenga aho ngaho. Hari abantu batangira treatment no muri stage ya 2 cyangwa ya 3 bagapfa. Hari n'abakirira muri stage ya 4. Yego, baraha.
narinzi jewe ukuntu nabyumvaga numvaga ukiri muri stage yo hasi uba ufite more chances yo gukira. Yeah. Okay. Ariko hari igihe n'abo bantu bari muri stage yo hasi nabo bitakunda bagapfa. Erega abantu barwaye kansera ntabigereranya n'abafite ubwandu bwa sida. Nta muntu uza wicwa na sida, ahubwo hica ibyuririzi. Ikibazo cyo gufata imiti ya kansera, especially chemotherapy, yica kanseri ariko yica n'ayandi ma cells yose yo mu mubiri. Abantu benshi bumva ngo bapfuye barwaye kanseri, yego hari abo bazasanga yakwiriye umubiri wose ntacu bashobora kubikoraho, ariko hakaba n'abandi bapfa ikiri muri rwa rugingo rumwe kubera immune system, ubudahangarwa bw'umubiri wabo buba budakomeye kubera ya miti yica cell cyangwa uburemangingo bwa kanseri. Aho niho abantu benshi bakunze gupfira, benshi cyane. Baza banatubwira ngo wirinde. Urabyibuka igihe nari ndwaye baravugaga ngo abantu 2 gusa aribo baza kundeba icyarimwe. Hari igihe bambwiraga ngo ntiwemereye kubonana n'umuntu. Hakaba ubwo bakubwira ngo baze bambaye agapfukamunwa. Bene wacu bakaza bambaye masike, umukobwa wanje yabaga afite amamasike hariya ku muryango na sanitizer, bakabikoresha bakambara bakicara, twatangira kuganira agakuraho masike. Icyo gihe iyo nkorora barwaye ntoya jewe ngezeho yanyica, nubwo n'abandi muri stage 2, stage ya 2 cyangwa ya 3. Igihe cyose mpaye mfata kimo umubiri wanje ntubukomeye, very weak. Abantu benshi bafite indwara ziri chronique nka kansera, nka sida, n'ibyo cyane bikunze kubica. That's crazy. This is like an eye opener for me kubyumva directly from you wabiciyemo. Like it's an eye opener. I need to start taking like initiative yo kuja kwa muganga. Numvisha akantu kose kangezeho numva katari normal tarakumva. Ni byiza kugira gahunda yo kwisuzumisha abana mbere y'uko kumva, kuko kera iyo wakumvishije ntabwo ari prevention. Oh my God. Treatment. Wow. That's something a lot of us, including myself, we need to do. Nikindi jawe numvishije point wa making nziza cyane, wa making ama point meza cyane, ariko ikintu cyo ku advocating for yourself ni ikintu numvishije cyane kurushaho, kubera hari impamvu. Hari igihe uzumva utameze neza cyangwa waje kwa muganga bakamisdiagnosinga bakakubwira ikigwara utafite, batangira kuguha imiti, batangira gufata imiti udafite iyo ngwara. So icyo kintu cyo kwa advocating for yourself ni wewe wizi umubiri wawe. So ni ikintu, if you can go back on there, wongera ukivuge ukuntu abantu bagomba kwivugira, bagomba gushakisha help, kandi bakubwira ingwara maybe ukaja ahandi hantu, right? Like a different office, ukareba nimba second opinion. So can you elaborate on that, a second opinion ku bantu batabyumva? Ntago nashatse kubitindaho cyane, amakuru yanje nayagize magufi, ariko between jewe kugenda kwa muganga bwa mbere no kugenda muri emergency room, hari siri y'intambara yahabaye hagati yanje n'umuganga wanje wa famille. Yagezaho ambwira ngo ico gipfundo gishobora kuba ari amashereka yipfunditse. Waronsaga ico gihe? Sinyonsaga, ariko nari mperutse kugira miscarriage. Akambwira ngo wenda ni amashereka yipfunditse atuma wumva hari mu gipfundo. Araruha mpereza imiti, inshinge, akambwira ngo uze hariya kuri office bagutera inshinge zo ku dissolve cyangwa zo gushongesha izo calcium ziba zipfunditse mu mabere. Kamubwira ariko mfite amabere 2, igipfundo kirimo ibere rimwe. Ngo birashoboka ko byo kwipfundika muri rimwe, kandi ndabizi. Ariko nkamubwira ati no, icyo nshaka njewe ndashaka ku ruling out cyangwa kuvanyaho amahirwe yo kuba ari breast cancer. Ndashaka mammogram tuma. It's my insurance, it's my life. I want to know.
nagize amayinga 4 bantera izo nshinge zo gufasha ngo nimba ari ibyipfunditse byatewe n'amashereka bishire. Ariko the more nyiteraga inshinge banteraga inshinge ikibyimba cyakomezaga kugagara. Noneho ngeraho mbabwira ati ntihagire ikimbaho mutaranyitayeho, ati muzovugana naje muzovugana n'umugoya wanje. Bampereza randevu yo kuzokora icyo gipimo. Bien sûr hari abarwayi benshi, ariko randevu bampaye yari 6 weeks, amayinga 6 guhera nyuma y'ayo mayinga 4 nyamaze nyiteza inshinge. Nicyo gihe nyafashe icyemezo cyo kugenda muri emergency room kaja gufekinga ko mfite ububabare mu gituza kugira ngo noneho babe oblige yo kunkorera ibipimo examen, kuko nabonaga uruhu rwari rwerereje ariko ibyimba kiri, ibimenyetso byose byanyerekaga ko ari ikibyimba kandi gishobora kuba gifite kanseri. Wow, that's crazy. Ariko wagize neza kwigwanirira like nyine making sure yuko bakumva n'igihe batashaka kukumva. Rero abantu benshi nanje ndumva wumvishije bitagenda cyangwa before that ugomba kwipimisha, ariko muganga yakubwira one answer and you don't feel satisfied with it, go to another doctor kuko uba ufite assurance. Nutayifite akwiriye. Wari wanambajije ngo second opinion ni iki. Igihe canje byari bigoye kuja gushaka second opinion kuko abadokiteri abenshi ntibabaga bakora, aba office asanzwe n'abariko bakora remote, mbese online, kandi ikibyimba gisaba ko umuntu akibona akagikoraho. Byari bigoye kuvuga noneho ngo ngende kuba new patient ku wundi mu doctor utananze utazi histoire yanje kandi atakubona. Ariko nk'ubu nyine biroroshe cyane, uhamagara abaganga 3-4, yewe byaba na ngombwa ukiyamaza n'abandi bakagufasha. N'abafite insurance iriya card yabo ibifite inamba uhamagaraho bakaguheza abadokiteri bose bari mu karere kawe bafatira iriya assurance yawe. Ibyo nabyo wobikora cyangwa ukegera abandi. Yewe nakwishimira gufasha abantu. In fact aha hantu twicaye igitekerezo cyo kuhatangira cyavuye muri self advocacy cyangwa mu kwivugira cyangwa kwirwanirira wenyine. Wow, that's amazing. Ahantu turaza kuhagarukaho uduheze details yawo. Jewe ndacyari stuck mu gihe nyine wari urwaye, so nyine birandenga like niziye feeling wumvaga like wumvaga umeze gute? Ndabizi ko wararibwaga, ariko nyine like ibindi bitekerezo, wari ufite abana bato bakira bakura. Did you have any like thoughts, ubwoba? Like for me ndibuka like when you were sick, cyo natekerezaga abana, you know, I love you, ariko abana bari bato. Nasengaga Imana akavuga God uzamusavinge kubera abana biwe, kuko abana biragoye gukura abana nta mubyeyi bafite w'umumama. So wewe muri ibyo bihe what were your feelings? Wumvaga umeze gute muri wewe? Mvuze ngo nta bwoba nyagize, wenda kwaba ari ukubesha. Ubwoba nari mbufite, ariko ntabwo nigeze mba desperate, ntabwo nihebye mu buryo numva ko bitoshika ko kumbaho cyangwa ko ntabaho. Numvaga nzakira, ariko nkabona bigoye. Ikindi nkunda gukora, sinkunda gukorerwa. Ni umuntu ukunda gukorera abandi. In fact mu mwaka wose narwaye nasibye akazi iminsi 10 gusa. No mu bitaro ukuboko kumwe kwabaga kurimo kimo, ukundi kuri computer. Nabaga mfite laptop yanjye ndi mu kazi full time igihe cyose, kuko ku kazi barambwiye ngo ufite long term care, wohembwa kugeza igihe uzakirira, cyangwa nimba upfuye tugatanga insurance ku muryango wawe. Bakanyinginga nkababwira ati no, jewe ndetse gukora nibwo nopfa. Ndashima Imana kuko nari mfite ayo mahirwe yo gukora. Iriya minsi 10 cyagihe nyamaze mu bitaro mbesha bo mu rugo ngo nzaza ejo, kandi bambwira ngo tuzoza, niyo ntakoze kuko nta mbaraga nari mfite zo gukora.
nta mbaraga nari mfite na nkeya, immune system yanjye yari hasi cyane. Ariko gusubiza ikibazo cawe, concern nini yari y'abana, of course yari y'abana. Abana nabonaga aribo bababaye kundusha, kuko numva gukomeze kandi nkizera ko nzabivamo. Ubu nyine niho ejo bundi niho naganiriye n'umukobwa wanje mukuru, akazambwira ati burya najaga mu cyumba nkarira kibuka ukuntu tuzobaho tudafite mama. Ariko nta na rimwe yaje mu maso yanjye ngo arire, yagaze ambaza gusa uzapfa cyangwa uzakira, akamubwira ati nzakira, ndi muzima, ndakora, ndarwaye. Ikintu canteye ubwoba kandi bwinshi ni ugupfuka umusatsi, kandi nari mbizi, kandi nari nzi ko abantu baza bapfuka umusatsi bakongera bakawumera. Ariko iyo process yo gupfuka umusatsi yankoze ahantu. Kubera iki? Is it because you liked your hair so much cyangwa like just oya, ni ukuntu umusatsi wanje wavagaho ntabyiteguye. Nari prepare, ndagenda, nari mfite imisatsi myinshi, ndayogosha kugira ngo nteye agapfuke myinshi. Kandi abadokiteri barambwira ngo utangira kimo ushobora gupfuka umusatsi, utwoya twose turi ku mubiri. Noneho ndaza imisatsi itangiye gupfuka, naryama gutya, nabyuka kabona ikirundo cy'umusatsi kuri piro, nagira gutya kabona umusatsi wose uje mu ntoki. Nagenda koga muri dushe ngashiramo isabune, kurya isabune imanuka ikamanukana n'umubiri wose. N'umusatsi birambabaza cyane. Mu busanzwe nkunda umusatsi mukeya kandi wa naturel. Sinari nzi ko umusatsi wongeraho affect bingana gutyo. Nza nibuka umunsi umwe nagiye muri miroir nyine yo muri bathroom, ndiyikanga jenyine igicucu cyane. Uriya mugabo karakora iki? You like, who is this? To be honest, nabonaga nsa na papa wawe with my bald head. Nabonaga mfite ishusho y'umugabo. Oh my god, ni jewe. Byagenze gute kugira ngo mere gutya? Ubwo ninginga umugabo ndamubwira fata tondeze umvanyeho umusatsi wose. Umugabo wanje akunda umusatsi cyane, nawe byaramugoye. Ariko ndamuhata kugeza aho anyogosha ibyo bimomote byari bisigaye z'umusatsi. Icyo kintu canteye ubwoba. Of course nari nzi ko bishobora gushika ngapfa, ariko umutima wanje wanyemezaga ko nzakira. Cyane cyane no kuba naragize amahirwe nubwo batinze, ariko bagatangira kumvura. Kandi nageragezaga gukora icyo bansabye cyose. Bambwiye ngo wirinde, ntuje iruhande rw'abantu nubwo ari abana, nubwo bimbabaje kutabana nabo. Excuse me, baba ari bo, baba ababyeyi, uwundi muntu wanteraga agahinda kenshi ni mama. Nabona nije muhereze wa mama kandi arashaje. Kandi mama yapfushije abana benshi. Kubana ko nanje mutoya twari kumwe, nshobora kumucaho agasigara, byari biteye agahinda gakomeye. That's crazy. Jewe ikintu nabonye kuri wewe that inspired me a lot. Kandi I feel like n'abantu benshi bogikoresha, maybe byabafasha mu burwayi bwabo cyangwa mu bibazo byabo. Ntabwo wigeze ureka cancer i-controlling ubuzima bwawe, ahubwo niwe wayicontrollingaga n'igihe wari unaniwe. Kibyo wavuze kuja ku kazi. Hari igihe kimwe twahuraga nyine barakwemereye kuzaza uja mu bantu, ukaja gusenga, ukaja mu bantu ufite morale yose. Abantu nyine tukibaza uyu muntu aragwaye cyangwa bimeze gute, ariko kubera morale wihaga ukanga giving up on yourself. Je numva ari ikintu bikomeye kandi cyagufashije muri ibyo bihe bigoye. Ukihumura n'abantu ukabona nyine twese tuzi ko ugwaye, ariko you just living your best life at the time, you living the moment. Ntabwo wigeze ureka cancer ego controlling, which is so inspiring to me. Kandi numvaga like hari ahantu nigeze gusoma havuga don't ever let indwara urwaye controlling. Kwa kundi umuntu agwara akaremba akaryama mu gitanda ukiyakira yuko urwaye, ahubwo biriya nivyo bibi. So jewe nkubona gutyo, it was a living testimony even nasomye yuko when you fight the sickness you have or the issue you have, eventually you can come out of it by being positive. So I think that was inspiring to me. So this concludes our second part of her story.
Oh my gosh. So the last part, let's show you guys the last part. She's gonna let us know about her clinic, about what she's doing right now, and how she's inspiring a lot of people.